kedam tang jang me chiklo ni phai nar ke bhom tiar ni dima haso hawar long kedo ongdung hamphang aso tum ranima gaiden liu akumlin Haflong rongsopi long chingrum si Padmashree anong e kachapalong dun Dr. Ramkuiwangbe Newme aphan alir alon pen kangthum karne paman ponlo. Dr. Ramkuiwangbe Newme amahang ke theklake kilometer ing koira narkep society Haflong rongsopi pen kahilo zeme arong angmong pen arta ki ongnai boro henam arong dimahasa long sia mahang thekponlo alang liphan India President Draupadi Murmu hin pen India deadlong manpeng ke thenai arat anong e Padmashree sitame Raj Bhavan New Delhi rong supia long pipajir ponno alang li labang so nong e kachapalong dun pen dimahasa la pen asamalong riaphan amen kapaklar pono jok hamphang asong atum aning kang sam la pen aning karong chipidun si boro Haflong along manpeng kido amithang apu hopen karchus dame padupon alang li phan labang so anong me ki pajir pon athela ke alang li rada sai ke claim ke mesen pen kachipaduk piga joklo alang li heraka akachisong ahut inut kangtang kring la pen akai ke kachirok tok kido abang phulo alang li amithang jungjung pen piniar ni an loke charlia hem hum kep an chingpu pon etlo la pen kai ke mata Sorlo tum kapaprang dun japhan aning kirung dun ver abang phulo alang liphan kangthum karne long kadokawe gari hum pharo isi so se pache jeng dun si amethanga boha lodia long an palidun tilo Padmashree Newme hin pen phirang ke thingu lamnang kapachini dun ke labang sonong e kilong pon lake isi dimahasa arada phan ning karong abirtalo Northeast India long lapuson Prime Minister Narendra Modi ke Japon BJP government atup nangke matha Ardina ki piduna pot aninga klong pen kachuro pajir ponlo alang liai hin pen non awi mi la pen risoi jang atuma phan hamphang asong along aprang keng kam che jordan si hamphang ke pa mesen ji aphan chirap che to dun nangpo morni sima ni si ke lahai ka chirap ka che to dun ale longbek ji puta thampon State Desk report Karbiang Long Life